Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандим, ҷавонои муҳтарам, навасҳои қанди бобош, саломи худро ба ғарибо, ба кулли ғарибо, муҳоҷиро, мусофиро саломи худро мерасонам. Саломи худро ба модаро, ба хоҳаро, модаро ки моро тамошо мекарданд, комментария менависанд, бо зангам мезананд, бо гапгап мекунем, ҳамчун як падар, ҳамчун як бародар, ҳамчун як пирикор, мусафеди рӯзгордида гап мезананд, ҳамчун фарзанд вақатшон суҳбат мекунам. Саломи худро ба модарону хоҳарон мерасонам. хоб навори имрӯзаи ман нисбат ба навори динангӣ камтар оромтар иншоалло ба амри худо гап мезанам. навори динангида камтар ба эҳсосот дода шудам. ай бахшиш, ай мисол хотири шумо агар озурда шуда бошад, мо бахшиш мегӯем. ай тамошобинони муҳтарам ки моро тамошо мекунанд, яке камтарак нороҳат шуда бошанд, боз ҳам аз шумо бахшиш мепурсам. бародарони қандим, ин навори ҳозир мекунам оиди навори гузашта, камтар ороишои ӯ наворро гирифта камтар сайқал медиҳам. Сайқал яъне шлифовка мекунам. шлифовка мекунам. бародарони қандим, ҳар чӣ қадар ки ба исмати ислом ма комментарий нависонам, номрошо наёфтам, комментарий номрома роӣ кардам, комментарий номрома роӣ кардам, вай ба ман набромад. комментариям нанависонам, набромад. баъд як ҳамин обуначии ман гуфт ки бобо гуфт охи вай блогерай, вай сайти интернетӣ дора, охи намешиносӣ вай? бача гуфтам блогере вай? Гуфт ки о блогера. Ма гуфтам кори хуб нашид, бовар ки гуфтам кори хуб нашид. Вай блогер будай, вай ин қадар мисол подписчик дора, ин қадар тамошобин дора, ин қадар тарафдор дора, ин қадар халқа айдон буш бурда иста, халқро тамошо карда буд, подписатсия карда буд, вай тарафдори вай даст боло кеста, қати вай приветствовать мекунад. кори хуб нашид, чува ин хел шид, вай блогери наход то ин дараҷаро боша ки ақалан набура бобо буга хаяк мо мира гуфтем, мо телефонӣ суҳбат мекардем, бобо чӣ кор мекуна, ай калону бахшидан, ай худово бахшидан, калону бахшидан. Бо мегуфтам бахшидам тара. ҳозирам исмати ислом пеши ҳамин тамошобинода матра бахшидагиам ба хотири Аллоҳ, ба хотире ки ислоҳ шавӣ, ба хотире ки муъмин бародари муъмин, матра ҳамчун бародар мегӯм, аз рӯи бовои одаму ҳаво барои бародар мегӯм. чара суҳбатҳо бисёрам. бародарони қандим ба гуфта дара, гуфтам чӣ кор кунам? гуфт исмати ислом бизан. исмати ислом задам ки биромад ёш будай, ва бача ёш будай, мумкин ҳамсолои бачаҳо писарои ма будай, ёш будай. ба биромад як наворшо тамошо кардам, қати як духтарак ҳичи маъне накард. 2 сол пеш вай навор мекарда, блогери зури пешқадам будай. таърифам кан дар кор, блогери зури пешқадам будай. баъд фақат ба чӣ лаҳза қасам метавонед 2 навор ё 3 навор чакша қаки кам тамошо кардам. баъд тамоман бовар кард, насрин як бора клет шид, плет шид, члет шид, чӣ хеле гапҳое ҳаст ки насрин ҳам рафт дар замин расид. гуфтам бародари мо чӯвай хеле навор мекуна? наход ту дар ҳамин дунё кушод ту наход навор карда натунӣ, якчи навор карда натунӣ, чӣ кор кести? як наворшо ба шумо пешкаш мекунам. бародарони қандим, атра таънаву тавора кардани нестам. хеле сол буда, мумкин аки ин наворода мумкин гашта бошӣ, мумкин ягон навори хуб карда бошӣ. 2 сол пеш наворта дидам, 2 сола пеш наворта тамошо кардам ки ту гуфти мара, ман мегӯм тара, ту гуфти мара, ман мегӯм тара. мазан дари кас бо ангушт, ки мезанам даратро бо мушт. ман хаб месам, чақа намешам, чақа шидан чақа мешам. феъли бобот ҳамин ай, чақа шидан чақа мешам. комментари нохуб нависондем ку фақат ба Аллоҳ меспорам. офаридгори мавту Аллоҳ, ба Аллоҳ меспорам.
خیلی کمیتر می‌نویسه با الله میرسه کمیتر خوب شه هزار رحمت میگم اینجا با دل میزگرم کمیتر گنده شد داشنم حقارت یگام گپای پس با الله خدا که مرا تو آفریده تو را آفریده مرا آفریده دیگر رو آفریده الله مهربان با همون میسپارم خودش حکم کنه بین ما و تو تمام ما حقارت نمیکنم حقارت نمیکنم بو برای حقارت کردن بو بگم دکازات کنه زنده و سربلند باشین بعد که وای سخن درازی بعد نمیکنم وقتی که اسمت اسلام گفت که ای بابا برای شما را خرم کرد گفت ای بابا تو همو گیهی گاوا بودن و همو کیرمک تا بودن تو سر بسر نشوقتیو تو خطا کردی باز هم خطا کردی بابات لبوی تشقتی گفتم که سر بسر میشم من میرم بولی اخشلوم میبرم بعد میرم بولی اگه ما همسونا میرم پیشم بلاگرایی که میگن کو با او بلاگر بعد همی خونه بعد میگم پیشتر رفته هستم تو انتظار شو همی خونه بر رفته چیکار کی کجا رفتم کو درا چیکار جامعه را خوندیم درا بر رفتیم با گفتم بعد امر گفتم که نورو تماشا خلاصه بعد گفت که تو همو گوه قتی گیهی گوه قتی کیرما قتی پاولون همونجا بیست کوردور نشو چه زمیگت کوردور نشو که وای مردک بسیار مردک چه قبل نوار بدون تماشا کنه قبل شگم نمیزنم بعد نواری خطا دیدم که تو نواری گهود ریخ همرا دیدی معرفی کردی من تو داغ معرفی میکنم که برادران قدم بود روی سایت اینترنتی اسمت اسلام دا بود روی کدوم میخواه آمبونه شوه کدوم میخواه لایک میمونه کدوم میخواه کمیتر بینه کدوم میخواه پایری همو بشین برین خیلی من خیلی بود را با رکلام کردم کو اسمت اسلام رو میبینم در سرش یک شاوکای سینگروشکا در پیشش یک توجیک بود بایم بافیم در پیش یک توجیک چه با مانندی عرب کردگی هم خیلی چی پرفتگی یا ریدو پرفتگی و یا توقی موندگی بود صحبت کردن صحبتو ویدا شیشتم همشو برادری مسلمان میگن چیزی که دوست میداری بخته با برادرت هم دوست بدار من تو را سرزنش کردن نیستم تخت سینی گروشکا کردی هم خیلی نوار میکنی من خیلی گه تپک ایو کیف کریم فورنیا و درختارم شو میتونم تخت سینی گروشکا میکنی های کاری خوب نمیکردی نخواهم خیلی نوار کنی این نوارای گپای ما و تو ثبت میشه و با رنگ یا خیلی رپخانو که بگیرن کوروش کنن یا خیلی آدمو که داره بگیرن کور کنن اینجا دا خداوند می نویسه اینجا دا خداوند ملائکه می نویسه یارش خیلی کور میکنی ای راه بگر راه خوب نیست وقتی که پیش میدروی ایچ خیلی گپ زنی بود خیلی وای بود مسخره کنی بود اوخی یگم خریستیانین بگم یگم غیر مسلمان همو میایا همو دینی ما را وای میکنه خیلی میکنه گام میزن در دین رمضان و عید قربان و عید رمضان هم میگن شما چی قپیدن همو چی را همو ویا خریستیانو را همو اعتراف دارم خریستیانو دا شما قپیدن همو را خیلی فرستی نکی کورا اینا بدرویم تماشابینو خودشون حکم کنن ماترا اگر اتویتی انتظار شو که اتویت میتونم خوبوش ماترا بخشیم چیزی گفتی نگفتی حوالات به خدا راهی تو اصول راهی من نیست زنده باشین وقتی من به پایان رسید اسمت الله تا همچون برادری منی همچون مسلمان میگوی پگم میگوی که با جنازم کنین ما روزه بچه که گور کردیم جنازم کنین میگوی نخود دین اسلام خیلی وکنی نخود قدر وکنی خدا نگهبان باشه خدا عزیز راه بگرداند زنده و سربلند باشه برادران قندم بگذار تماشابینا خودشون تماشا کنن قضاوت برن خودشون حکم کنن خداوند بین ما و شما حکم کنه من گپ ندارم و چی بگم خدا نگهبان شما